Ovdje imam 200 grama kadaifa, 100 grama ću da iskoristim za podlogu, odnosno prvi sloj. Zatim u sredinu će doći orasi i onda dolazi drugih 100 grama, odnosno drugi sloj kadaifa. I sve to ću da premažem sa istopljenim maslacem i onda kadaif ide na pečenje na 200 stepeni oko 20 minuta. Pečen kadaif ću zaliti sirupom od mlijeka i šećera koji sam prethodno skuhala i u potpunosti ohladila, tako da kadaif treba da bude vruć, a sirup od mlijeka i šećera treba da bude potpuno hladan. I na kraju kadaif posipamo kokosom, izrežemo ga, ja ću da izrežem na kocke i ostavimo da se hladi.